وأنا كان وأنا مفنن خجيبة كانت تيماني دي إيه من الشيطان الرجيم ما اليوم أنا بنسيج أنا بن نككل ها خرطكو تنديم تنين خرطكو تنجيزنا بكتكا تنجيزنا قربان هاي المنزغة ديبو المنزغة ديبي نجين هاجراتو جيرين بريدا سا هاجراتو مالف هاسدم ما اتياد درزن نجين يوزن راجراتيو نجين المنا ما قول نجين يوزن راجراتيو مال سنقول دمه مال سنقول وني فوتني أكسب بار رتي تاني بار كيسا بشان خيزتي دون رت غربا گبزني كايتال بودني ديم تاني ني مال ايسا ياتنين ايسا كيسو ياتنين مان برابوتني فتيا في المان غرتي المان صابرا فوتني ايسا ياتنين ايسا كيسو ياتن مي ابو حسن نگي جيرينيا خي اتي ننگريتي افين سيگر سيزاتي ننگري افين سيگر سيزا بكا ديوسنتي سنين دفا انما دفوچيس نما دفا نما هوجينيس سيگر سيزو بيسن دفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تافي وردوتو تخينيا سلامتان تيتنو نه رابركته بلاليته بكجرتن مرت قلن سران سرا كيسي وچا نجاش مال كبتي رفچون كيسن ينورمو الرانتنا وان عجائباتين كبدde دفه wanni ajaa'ibaatiin qabadde dhufes maal jechuun keessa oolama wanni nafite guyyaa meeqa miidiyaa irratti hin baane miidiyaa kanarraa tureetiin jira bubbuleetiin jira heerajjii tokko irratti hin baane arrammoo wanni jabduun as na baase duraan nuti miilaan deemnee barbaadu jirra baar bakka inni yuusan barbaannee waan dhabneef ammaan tan ammoo hunoo agarree jirra miidiyaa irratti agarree maaliif eessatti agartan hayattu yoo taatan miidiyaa irratti agarree ani gurbaan duraaniin himeef fatiyaa intala daraartuu tana agartee fatiyaa ofirraa fageessii mana keetti hin dheessinii maallaqa naasirraa qabala sirraa hin qabala maallaqa waan feeta taatus jeetiin himeefii ture amma immoo miciyyoon daraartuun sheexaatiin san hunoo nama itti bitteeti baar namatti bitteeti asii fuutee dhabamsiiftee adan baaraa afaan geeyiti shiftoota itti bittee daraartuun shiftoota itti bitteeti baar akkana goote daraartuu naafiisii tokkumaa jiraata ani nama hojiinis isii agarsiisu tokko warra gartee baar qabee akkasi baar qabee akkasi baar irra deemuun san naaf isaan tokkumaa jiraata biyya tana keessa naaf isaan tokkumaa jira Hassan yaa gurbaa Hassan janiin naafisi tokkumaa jiraata baar gadhiisuu baadhu Hassan osoo oolteen bulle baar akka gadhiiftu asiiniin dhaamsa sii dhaama ani hojiinis biyyaa tiirsan dhufeetiin siiwwan andaaraan si godha baar isaa quban qabne duuba itti dheeytee baar qabdee akkas gooteemi Hassan naafis tokkumaa jiraata niin dhufagaa dhufuufiin ta'a bakka ati jirtu san achittiin dhufuutaa gaafaan achi dhufe yoonan baar hin baasin baar baasee yoonan hidhaa irraan galle bakka ati irraan galle sanan sin kaa'in an namaa miti Hassan an namaaf sidhiisuun ta'u siifi gareen ta'e warri akkas baar qabdanii akkas gonsanis siifi intala san wajjin ati harka ol keessaa qabdan malee bilaashii miti daraartuutus si erge Hassan daraartuus itti si ergeemi wallaalla wal harkuu jiraan ammoo amma booda nama tokko akkanatti tuytanii qabdanii baaris yoo baar hin baafne nagee afayyaa osoo qabdanii baar baasaan isin jaasumaa hin dhaamsaan isin dhaama hojiinis dhufeetiin si garsiisa biyya tana keessa boo baar abbaa miskiina baar nama akkas hin dhaabate na wallaanee
na wallaane anuu sheenatti hin jira. Anuu sheenatti hin jira. Baar nama akkas godhanii miti. Nama akkas godhanii miti. Nama lagayaati. Inni nama lagayaati. Nama miskiinaaf dhaabbatu malee nama miskiinaaf dhaabbatu. Ani nama akkanaan seene anuu gaafan ni sheenawutti hin jira amma. Sheenawutti hin jira. Nama isin qabdanii baarratti hiitanii bishaan gubbaa akkasatti ooftan sanii miti. Nama nagayaati. Gurbaan kun miskiina. Hamaa janiiti halaalaa jiritti himaniiti akkas gootan isin. Akkas gootan. Akkas hin godhinaa. Gaddiiftanii gaddiisaa. An gaddiisuu baattanis dirqiinis isiniin gaddiisa. Isiniin gaddiisa akkaan itti isin gaddiisu niin beekan. Bakkaan jiru sanarraa'u osoon achi hin dhayne. Osoon bakka isin jirtan sana hin dhufne Hassan siifi fakkaataan akka keetiitis isa qabdan kun baar qabdan kun gaddiisa. An gadiin isin dhiisa. Akkaan itti gaddiisuus niin beeka. Hojiinis isiniin agarsiisan. Nama agartee afaaniin waan takka jeedhiisuu miti. Nama hojittiis yoo. Anamma barbaada baariif niin baasa isin harkaa. Barbaadutti hin jiran duraanuu. Barbaadutti hin jira asii fageessanii biyyachi gadi baaraafaan geessanii eeysa yaataniin mee eeysa geessu yaatan abbaa ilmaanii eeysa geessu yaatan asii fuutanii ilmaan isaa keessa nagayaan taa'ee haa jiraatu miskiinni maaliif miskiina rikkibdan anuu ilma namaa tokko dhiiseetiin ilma namaa miidhuun huma takka namaan gootu ilma namaa miidhuun waa takka namaan gootu waan nama gootu malee ilma namaa tokko miidhuu dhiiseetiin jira ani nama miidhullee gartee hin fedhu nama miidhullee ammoo warra nama miidhu kana amma finna kaaftan akkuma gartee magaalaa kanattu ani guututtuu warra nama miidhu tokko hin dhiisan akka nama miine asumaaniin dhaamsa isiniif dhaama isin hunda keessanuu xiqqaa guddaan keessan nama har tokkotti hin deemtaniin har tokko isin geessinaa bakka takkaa isin geessinaa gurbaan haa ilmaan isaa keessa deebi'u ilmaan isaa keessa deebi'ee nagayaan haa jiraatu jireenya bareedaa isaa haa jiraatu maaliif haasidummaa itti yaaddan nagayaan yoo isin irraa jiraate hoo nagayaan ilmi namaa kun nagayaan yoo isin irraa jiraate hoo maal isin godhe wanni fuutanii akkasitti baar irratti hiitanii baar keessa bishaan keessatti doon irratti gurbaa gaggabsanii keessa calgootanii deemtanii niin maali eeysa geessu yaataniin ilmaan biraa fuutanii fatiyaa fi ilmaan isaa biraa fuutanii eeysa geessu yaatan mee amoo Hassan nagee jireenya kee ati nangarreeti ifiin si garsiisaa bikkaati ibsanitti sanneen dhufa an nama dhufachiis nama hojiinis si garsiisu biyya san dhufee nama afaaniin dubbatee dhiisuu miti Hassan nagayaa fayyaa osoo qabuu gurbaa kana gadhiisaa osoo achitti isinitti hin dhufne osoo annan beektan hojiinis garsiisa hidhaa siraatiin si xuuphee isheetiin akkatti hidhaa siraayeen isa bakka jiru si cafaqee siimsiisa Hassan baar gadhiisi gurbaan kun nagayaan magaalaa sanaa keessa deebi'ee ilmaan isaa keessa haa nagayaan jiraatu maal ta'uufi mee abbaa ilmaanii asii buute ani baaris yeroo takka amma miidhama isa inni itti jiru kanaatu akkana garaa kan nama dhiyeessa garaa akka isa akkatti namni isa miidhu kan aboo nagayaa fayyaa osoo qabduu gadhiisi Hassan haa gurbaan kun deebi'ee magaalaa kanatti ilmaan isaa keessa haa jiraatu yoo ati gad hin dhiibne isaan dirqittii si harkaa hin baasaa osoo ati hin jaalanne fedhiiteetiin alattiin si harkaa baasa gurbaa kanaan si harkaa baasa siis niin qaba harka kiyyaan ni deebita Hassan siifi fakkaataan shiftoonni ati gurrattee gartee wali qabattee akkasitti baar ittiin qabdee deemtuun kana ani si harkaa fuudheetiin siifi ummata
shirriira ummata shirriiraatti wal qabattee deemtuun kanaa wajjin ana kanatti hidhee hidhaa si kaa'uufus qophaa'eetiin jira. Yoo xiqqaate torbaan tokkoon naafe isa si harkaa baasuudhaaf guyyaa muraasa jechuudha. Guyyaa muraasa kana keessatti ani akkaan itti si harkaa baasu qophiittiin jira. Duraan ani ilma namaa tokko hin tuquu jedhiin taa'u jira. Nama tokko dhiisee amma bakka baarii irra riftan bakka baara ilmaan isaa keessaa fuutanii asii bakka san geessanii biyya san geessanii baara afaanitti baara akkas godhanetti ani abadan baar duuban mana fuu hassan wal harkuudhaaf jiraanne ammaan tana ani tirran eegi adan bakka jirtunetti tirran eegi dhufuttiin jira siifiin dhufa akkaan itti sarkaa baasu niin beeka itti yaaduun bakkaan jiru tanarraayis taa'ee akkaan baasuu danda'uun if beeka hujii tiyyaan if beekan waan hin danda'u malee tan hin dandeenye niin danda'an juu gurbaa kana nagayaan akka gaddeeftu viidiyoo tiyya tanallee harkuu hin ooltu hassan akka nama tokkotti asumaanin dhaamsa siif dabarsa ansi himeetiin jira siitu hin qalbifanne malee tun sii galuu baannaan gurra cala'u viidiyoo tiyya tanaas qilleensarra ni agartaa osoo nagayaa fayyaan jirtu nagee kee yoo jireenya kee barbaadde gurbaa kana gadhiisi gad hin dhiiftu taanaan wal harkuuf jiraanne daawwattoota keenya an miira keessa galeetiin waan kana hunda haasa'u jira miidhama baar kanaatu naan ta'ini ani baar nama na bira dhaabbachaa ture nama rakkoo tiyyaa fi bal'oo tiyyaas na bira dhaabbatee na wajjin qooddatee khayran miidhaa taanaa isarratti of akkasin naaf rakkachaa ture kanumaafuu an niin baasaa irraas boruus baar baaseetiin isin gammachiisu ta'a kanumaafuu hangaan viidiyoo biraa qabadee dhufutti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.